For 10 Wednesdays, agyaman iti apo kakabsat ta itay bigat, agkarkararagak nasapak nga nakabangon, nasapak nga nakasagana, nakasukat. Ket I was in my office, ket kunak ti apo Lord, ited mo kanyak ti message nga kayat mo ngayon nakiburay. Kadagiti kakabsat, dagiti brethren, ken friends, partners of the HBBC family. Ket madaydayaw ti apo kakabsat, maragsakan nak nga mangi-present, mangiburay kada kayo, dayto mensahe nga intay to adalan ti sangapulo nga Miyerkules, 10 Wednesday nights. Kakabsat, ket digito nga sangapulo nga points, inak i-share kada kay itang arabi, ket pinaulwak kakabsat iti kastoy. 10 signs that you are spiritually maturing. Deta ti series. Now, numalagip yu, dete lesson tayo, ipalagip ko kada kay ti lesson tayo, tay God's perfect plan. Amin tayo, da plano tayo ti biyag, praise God. Just make sure nga digiti plano tayo, alinyado kakabsat, naka-align da kadayjay plano ni Apo Diyos. Because no hanga naka-align ti plano tayo, kadayjay plano ni Apo Diyos, that is a self-centered planning. So I have discussed to you last June that God's perfect plan for every believer. No naisalakan ka, ti mo na nga plano ti Apo king ka membership. Kaya ti Apo nga maging paset ka iti maysa nga kagimungan. Tapno ijay, agrow ka, makapagserbi ka ti Apo, kat maibilang mo nga family. Remember, there are 3 kinds of families, okay? At that a biological earthly family tayo. That is a temporary relationship. Relate po nyo ha? That is only good for this present life, biological, earthly relationship. Next, at that ay heavenly family tayo. Dati nga family kat aming nga saved, at dadigiti mununan di langit. The third family that you must be a part of is a church family. Maybe, dati church tayo kabsat, dati Hosanna Bible Baptist Church. So be a part. God wants you to be a part of this. So remember, biological earthly family, dati di pamilyam ti lubong, dahil agdama nga biyag, babali nga familyam ti company, nga ayan mo, you call it a family, or maybe in your respective circle of friends, you call it a family. Babaling, adu ka kabsat, we call it a family, but that is a earthly family, biological family. Heavenly family, make sure you are saved. And third, your local church family. Deto yung kakabsat, ti kaya tiyapo nga maging pasit ka. Okay, so we have discussed about membership. Now, on this series, we will discuss about maturity. Okay? Maturity. Kaya tiyapo nga hangka na maging member ti church to dikat agrow ka unto maturity. Alright? Just like all the creations of God. Amin kat agmature. Ada amin pa nagmature na. Trees, they reach their maturity. Kinamya dumagat century, nagbabayagan, di ba? Okay? Dagiti animal, they reach a maturity. Alright? Dagiti ikan, they reach a maturity. Dagiti taytayab, agmature amin. So, datayumet, as Christians, God wants us to mature iti pamati tayo kenkwana. Okay? So, nang rugi ka, idinawat mo ni Kristo, and that will end when you die, from when you accepted Jesus Christ, aging gangalan na katiapo, kaya tiapo nga si kakat agmature. So let's discuss for the next 10 Wednesdays the 10 signs that you are spiritually maturing. These are the indicators. So han ko nga i-discuss, i-elaborate comprehensively ti bawat point, but I will provide the points to you, kakabsat, just copy it, tapno agbalin nga manual mo. Okay? Number 1, sign that you are spiritually maturing. Pag kunaan tayo nga timay sa Kristiyano, ket agmat-mature wenno agbalbalinan nga manakem isuna. Adda pa nagnakem ng spiritual. Number 1, everybody let us read. You know that you are spiritually maturing when you are guided by a set of biblical rules and principles. Deta kakabsat, very self-explanatory. Timay sa Kristiyano agmat-mature, ket adda iti change ti biag na. Okay? Inot kakabsat nga maikat, dayjay dati nga prinsipyo na, filosofiya na, ti panagbiag, and now he begins to embrace the set of biblical rules
and principles. So, is your life being guided by biblical rules and principles? No. Life ko natin amin nga aspect deta ang kakabsat. Ado. Okay? Iti marriage life. Alright? Dapat deti Bible. Isuno ka ti guide mo. Ya? Panang padakkel ti anak. Panang conduct ti business. Ti panagtrabaho. Panagbasa. Panagasawa. Anapay? Finances. Dressing. All areas of your life. You are maturing when you are guided by a set of biblical rules and principles. On the other hand, once nga datayo kakabsat, kat ininot nga umad-adayon, kadagiti sursuro, kadagiti paganurutan iti sa utiyapo, that's the time nga aglamlami is tayo, kat mangrugi tayon nga ag-backslide. Iso nga kakabsat, data iti sign tayo. 2 Timothy 3:16 and 17. Okay? The Bible says, all Scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine. Listen, you are spiritually maturing when you learn to accept doctrine. Surusuro ti Biblia. No ma-accept mo, dagiti surusuro ti Biblia, that's the beginning of your maturity. When you know how to accept reproof, amoy't reproof, pan nakababalaw. DJ, pan naka-i-preach nga mababalaw ka, tapno maibaga nga wrong di ubram, wrong di turong mo, wrong di daking ka nga panunot, wrong di planom, wrong di direction ti biyag mo. That is reproof. So when you know how to accept biblical reproof, that's a sign of maturity. Di ba? Another sign is when you know how to accept correction. Di pa nakaituwid mo, adamang ilintig na ka ti Biblia. So no amom nga accepton ti pa nakakorehir mo, that's a sign of maturity. And then you know how to accept biblical instruction. So the question tonight is your life guided by biblical rules and principles? Do you accept the doctrine of the Bible? Ti pa nakababalaw mo, kayam nga matanggap mo, ti pa nang babalaw king ka? Okay? When no pa nakaituwid di biyag mo, when no dagiti sumagmamano nga instructions, practical instructions of the Word of God. That is the first sign. Amen? Okay, number 2. So, i-enumerate ko lang kasjay, tapnon di kastagat, kasla ma-briefing tayo lang, ma-orient tayo what we expect in the coming Wednesdays. Number 2, the second sign of a spiritually maturing Christian is you exercise discernment between right from wrong. Ti ubing kakabsat, nakapsut pelang iti panangidasig na ti right and wrong. Okay? Wano ti tao nga, teko natin nga, medyo, anat kahit nang usawanan. Kaslang kumano, hanapay nga na-expose ka, digiti experiences ti panagbiag, kandigiti dadong mga bambanag, kumbaga kat hanapay nga na-sharpen, jay discernment na, jay panangamiris na kakabsat. Kumbaga kat ti ubing kat padalos-dalos no kwa, ayan. Han na ma-discern He is not using discernment. Kumbaga tilang adaking kwa na kakabsat kat tilang rik na at dingdinggan na, dete lang amo na nga pleasure, ti pakaragsakan na, ngem han na usarin kakabsat di panunot na nga mga miris no, usto ba detoy? Baka iya dayunak ti apo detoy? Wano, baka iso detoy kat mabaybay aktot pa nagserbik ti apo? Baka detoy kat iso ti pakaperjan ti pamilyak, pakaperjan ti anak ko. You are spiritually maturing when you are thinking those things in your life. Pag iniisip mo yun. Okay? Ephesians 4:13-16 speaks of some doctrines and teaching. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Hantayon nga kasla ubing nga detay nalakang mayayos, when maalilaw, carried about with every wind of doctrine. Amuyo, nang runa ita kakabsat, permi ngamin ti social media, ti Facebook, internet, almost all informations on the earth,
before under heaven, at daamin ng kakabsat di da internet. Ket no basbasa ka, makitam digiti post, kasla they appear to be correct. They appear to be right. Ngem as a Christian kakabsat, i-discern mo di jay, is this according to the Word of God? Nakitam? Continue. By the sleight of men and cunning craftiness, whereby they light in wait to deceive. So, ni Satanas, kayat na tayo nga alilawan, kayat na tayo kakabsat nga kunlaapan, kayat na tayo nga dete iyadayo kadagiti sa utiapo. So, he has means and ways and system to deceive us. But praise the Lord, babaan dagiti mensahe, babaan ti panakaisuro, ket maadaan tayo kakabsat ti discernment. Kaslang kumano maisurun to kada tayo digiti issues. We will tackle that in the coming months probably. What does the Bible say about vices? Diba? Anati ko na ti Biblia may panggap iti habits, this kind of habits, and a lot of things more. So, you are spiritually maturing when you exercise discernment between right from wrong. Okay? Kasi no, just go ahead. Kung baga kat, hamo makita nga pakadadaalam, kanla iti na minsan kakabsat, ijay pasukin, jay sementeryo tayo, impadas ko nga in lasat, jay starex, ijay yanta nagmulaan, dati man-mani kakabsat, idikit kita, natangken mayat mo, pangkupayat pa mayat. So, impasok ko kakabsat, tanta, dimte nga ka, di point nga, naikusukos di lugang kakabsat. Kat the more nga pikarit nga kasta, umunag di ligay, naikusukusak, na imbaglangan ng tam, at da di traktor ni Tito Alex, kat inaya banda, ginuyuguyod, da kakabsat di Starex, di traktor nat ng guyod. Kat naiyaon na kakabsat ta na ikusukos. Kagugugot ni Pastor John, akat ko na, di ka nakitkitan ngamin, di kita pangipanam, di talogam mo, no may kusukos ka. Kat at times kakabsat, kada tayo, adakas jay nga sitwasyon tayo nga, ada digitay desisyon tayo, ada digitay sarita tayo, ada digitay plano tayo, nga ditay agam amiris kakabsat. Kat masapol, no Kristiyano ka agamiris ka. So, makitam nga agbat mature ka, no, usaremon tinadyusan na espirituan nga panagamiris. Kat adada guidelines tayo na i-message ni Pastor John tinaminsan, guidelines in decision making. Is it for the glory of God? Will it affect my testimony as a Christian? Will I be a blessing to the next generation? So sika, hamukong ko na nga, basta takayat ko na ta, basta noon at pagragsakak, di jay kat ubing pela nga panunot ni Kristiyano di jay. Ngam no agmature ang kakabsat, i-consider na digiti nga faktor. Tapno i-discern na, no dahito kat, is this honorable to God? Pleasing to the Lord? Is this for the glory of God? How will it affect my Christian testimony? I-post ko dito ta Facebook, anong tunga ta testimonyo kadagiti tattao. Anong tunga tamot ti testimonyo kadagiti next generation. No ibagak detoy, baka isot mang dadael ka DJ tao, imbes nga i-lift up isuna. So, adu kakabsat, di kat numaad-adalang ka, masursurum ton ti agamiris. You are spiritually maturing. Amen? Okay, that is number 2, kakabsat. May katlo. Third sign that you're spiritually maturing. Ito, you learn to deny carnal gratification. You deny carnal gratification. Hanga aming nga desires tayo, pleasing ti Apo. Laglagi po nyo No aming carnal gratification, that talks about jay tarigagay mo. Saan nga amin nga desire nga dakada tayo ket acceptable iti Apo. Mabaling acceptable king ka, pero it may not be acceptable to God. So, if you are a maturing Christian, masursurum nga lipatan ti bagim, ket talikudan digitoy nga tarigagay mo, gaputaan mo nga sana makaayo ti Apo. And on the other hand, aramidem digiti ammum, according to the Bible, nga makaayo iti Apo. Deta kakabsat. Iso nga, on the other hand, no agsubli tayo kadigitay karnal nga tartarigagay tayo kakabsat, kat di tayo maannadan, napukaw tayo day sober and vigilant nga kuna ti Biblia, hantay mutten nga deti agbaling nga alerto a Kristiyano, kat awanan kakabsat day jay,
aglamiis tayo. Bumaaw tayo. Umay ti pa nag-backslide. Nakita yo? Kakabsat, iso nga, deta iti sign ti maturity. Titus 2:11-13. Titus 2, let's read the verse. The grace of God that bringeth salvation. Okay, naawat tayo ti ebanghelyo. Teaching us, anat ti isuro na kada tayo. Naisalakan ka, hangatapno, aramidom ti kay kayat mo. Naisalakan kan, pinakawanan ti apo ti amin na basol mo, hangatapno, basol ka banen. Ngem, anat ko na, denying ungodliness and worldly lust. Nakita yaw? Nainlubungan at tartarigagay. Itang arabi you are listening to this preaching. Ammum ti biyag mo, no ado, dagiti nainlubungan nga tartarigagay mo. Nainlasagan, kumbaga, tarigagay, ngam haan nga makayayo ti apo. Awan ti apo kadigita, nga tarigagay mo. Awan ti apo kadigita nga panggap ken planom ti panagbiag. They are just carnal and worldly. And what does the Bible say? Deny ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Deta ti standard ti apo. Deta ti kayat ti apo. Deta ti amen tayo kakabsat. Dayjay ti target tayo. Nga maidenay tayo digiti carnal na inlasagan, na intawan, nga panang satisfy tayo. Okay? Jay desire tayo nga na inlubungan and live soberly, righteously, and godly. Ipakitam itinadyusan na dalos nga sikakat na balbaliwanan. So, adudeta kakabsat. The things I used to do, you want to do them, but you do them no more. The places you used to go, you still want to go kasi tao ka pa rin eh. You still have the carnal desire, but you will not go anymore. The songs you used to sing, you still want to sing them kasi tao ka pa rin, but you don't sing them anymore. Okay? The words you used to say, kaya't mo pala nga ibalikas kasi tao ka pa rin. Yeah? But you don't say them anymore. Why? Because you are spiritually maturing. Nakita yung kakabsat? Kaladya ubing. Diba? When I was a child, I thought as a child, I spake as a child, I understood as a child. But when I became a man, I put away childish things. So adda i-deny mo na, adda iti-let go nga habits, wano practices, wano panunot. Why? To give way for maturity in your life. So, deta kakabsat. Kaya ang aking tanong sa atin ngayong gabi, have we learned to deny our carnal gratification? Or we are facing the world kat i-gratify tayo, digiti carnal desires tayo kakabsat. Number 4. Fourth sign that you are spiritually maturing, you are steadfast and unmovable. Ado dagiti doktrina nga mabalin nga manggam, mabuyam ta TV, mabuyam ta Facebook, na laing ti pa naka-i-present na. Pero if you know your Bible, gaputa na naadalang kanti sa utiapo, saan ka na magunay? Saan ka nga mayayos? You are steadfast and unmovable. Malaksid iti doktrina, ado dagiti problema kan parikot ti panagbiag. Ngem ammum ti sa utiapo, ammum digiti kariti apo, ammum iti kasasaad mo nga kas anak iti apo, ngagsagsagaba ka digitoy. And for that matter, you are steadfast and unmovable. Kita nyo tayo new believer kakabsat, alisto nga maupay ti problema. Di ba? Alisto nga maupay. So nga, no ada problema na, makita, mabalinhan na maka-attend iti service. Pwede ka naka-attend, brad, sister. Dungaro ti parikot kan problema. Kumbaga, alisto pelang isuna kakabsat nga mayayos, alisto nga maupay. Kadigiti parikot kan problema. Ngem habang nga umununeg, dito yan, agmat-mature kan. Mauawata mo, digiti sa utiapo, iti plastar mo nga kas anak tiyapo, ti panagserbim ti priority, ti panagserbim tiyapo, what? You become steadfast and unmovable. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Oh, deta. So that is the fourth. You are steadfast and unmovable. Number 5. Fifth sign that you are spiritually maturing. Number 5. You are persevering. At dapat nagpursigim nga kas Kristiyano. Kasi, di ba, maawata mo na eh. Okay? Kuna ni Apostol Pablo di Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Philippians 3, brethren, I count not myself to have apprehended. So,
Hanga dete, uri na bayag ka na Kristiyano kung saan ka kontento ka, di spiritual ka sa saad mo, ag-persevere ka ba eh. Deta ti maturing Christian kakabsat. Hanga dete, nabayag ako na Kristiyano. Nabasa ko ti sibubuko na Bible. Makigim-game mo nga ako. But, anak ko na, I count not myself to have apprehended. Jak pa'y naragpat, jak pa'y na-apprehend. Amom ti apprehend. Kasla ko manupulis, agtiliw. Adatil-tiliwon na, dakam kamatan na. So, Paul was saying, at the goal pa iti Christian life ko nga kayat ko nga maragpat. That's a maturing Christian. At the goal na, spiritual goal. At the malay spiritual goals yung kakabsat. So ti maturing Christian, at the goal na nga na spiritual. Goal na nga na Diyosan. At the goal na ti panagserbi ti Apo. Anong atat maitulong ko di church sa ministry? How can I help the pastor? Diba? At the spiritual goal na. Maturing eh. Kumbaga, karoon isunan kakabsat ti malay, nagkakaroon siya ng kamalayan sa mga needs ng ministry, sa gawain ng Panginoon, and he will begin to set goals to be a part kadigito'y kakabsat nga panggap iti Apo. Kumbaga, at the plano na, ngam deti nga plan na is only a part of a bigger picture. Kat deti nga bigger picture, iso deti ti plano ti Apo. Deti ti ministry, panagserbi, ti church, ti trabaho ti Apo. Kasla kung may datakakabsat, datayo Pilipino, we are a part of the government of the Philippines. The big picture is the government of the Philippines. But we are under that system. So amin na galaw tayo, governed ka deti nga governance. Tawatan yung kakabsat. In the same way, deti trabaho iti Apo, God's work. Remember ha? God's work. Trabaho ni Apo, Diyos diti rabaw ti daga. Datayo kakabsat kat paset ti detoy. So amin digiti plano tayo, let's make sure kakabsat nga in line ka deti big picture. And on that matter, we must persevere. Haan nga deti, mayat deto yan, amok adot sa nga pulo nga verses ti may kabesak ta Biblia. No, we must not stop. I press toward the mark. I count not myself to have apprehended. This one thing I do, forgetting those things which are behind. You know what he was saying? Dagiti na ragpat ko, aduman tinaramidag nga para ti Apo, lipatak di jayan. Okay? Kamakamag pa'y digitoy. Kumbaga, no kumagtartaray ka kabsat, nakaadayukan, adupay ti dapat nga lipasan. Adot na aramida mo na para ti Apo, pero adupay. Kinam ni Pastor John, has been in the ministry for 40 years. No kitam adot na trabakwan na para ti Apo ngam ita kakabsat. He is still on the go. Why? Because he is a matured believer. At daking kwa na kakabsat, they jay, puso na iti trabaho iti Apo. So, we may have won many souls in the past. Ado digiti na yasi digtay ti Apo, ado digiti na disciplean tayo. But what? Forgetting those things behind. Amen. Praise God for that. But forgetting those things behind and reaching forth unto those things which are before. Ado pa'y ti kayat ti Apo nga ipaaramid keng ka. So, as a maturing believer, deti ti panunod ka daging ka. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? O, kaya kung nga ilipas ka kabsat ngam talaga nga ti time tayo kat alisto, ngem hanabale ta, tuno next Wednesday, irugi tayo to deto yung kakabsat. May saan tayo ton. Sanga pulo. Let me just read, digiti coming up kakabsat, basa lang, I will not explain anymore. You know that you're spiritually maturing. Number 6, you are quick to forgive and slow to hold unto grudges. Amumunti mamakawan kat hangkan nga dete managimulat sakit tinagem. Number 7, you have a spiritual sense of responsibility. Mapanunot mo iti trabaho ti Apo kat ikalikagum mo, iyalikakam, sikat maysa nga mangikalikagum ti trabaho ti Apo. Number 8, you are patient. You are patient. Number 9, you redeem the time. Hanggang nga waste iti time. Amom nga ilalaan ti tiyempom. 10, you know how to balance things. So all of these are spiritual signs of spiritual maturity. Amen? Okay? So abangan ninyo ha, mga kapatid, sa nga pulo nga Merkules, nga adalan tayo digitoy, nga pointers tayo. To God be the glory. Manalangin tayo. Thank you, Lord, for this evening. Thank you for this message. Nga inted mo, Apo, ito'y adipen mo. Excited kami. Ngagtugaw, nga mangadal, kadigitoy, nga banbanag, nga signs, wenno indicator, sinyales, iti spiritual maturity. Apo, nalawag kada kami ti planom, membership, pero hanga ijeng agpatingga.
Ti plano ag-matured kami, Apo. Kat nakita mi ita, di gitoy, sangapulo nga aspeto, Apo. Sapay kuma, taiting kami panagadal, ti sangapulo nga Merkules, Apo. Ket adda pag-improvean ti spiritual life mi. Adda pag-growan, dagiti pamati mi, Apo Diyos. Kat adda nga umunag kami, iti panakam-amugeng ka. Help your servant and help our people, partners, members here and abroad. Komti Gloria Kandayaw, thank you for our beloved Patriarch. Iti adu, Apo Diyos nga anos na, ken perseverance na, Apo, nga nangisurusuro kada kami, digiti nga prinsipyo, Apo Diyos, ti saon. Ket ita mabalimi manen nga sariwaan nga, kaslang adalan, digito'y, Apo, nga naisurusuro na kada kami nga principles. And so that, Lord, together we grow. In Christ's name we pray. Amen and amen and amen.